بردفکی پلاتفورما زمان کردی برز شرفخان جزیری جا آمده لگل منه دم باش برز جزیری تو بخیر هاتی روداوی از همه یکسر بردوام بکم حتی 20 و مهه در فتح خوندکارین پولین 5 6 7 و 8 و مالباتین وانجی پیره آلیکاری آوا بکن سری لمثلا درسا بجارتایی بدن لی تو جالاکی و تو کامپانیایی که گرم جیوه که سالین در باسبوی براستی نینه چما گلو ای سال به وی بدنگی دست پی بو؟ هیوی در خانم سلاو لتو بینران از باورم گلک جاری ما اف پرس ما گوتو بیش کریه ای سال هنکی تایبت بو جبرگو روجاوا کردا براستی ده هنک مسئله دین ده گلک درکت پیش یعنی مثلا زمان بری ما گلک جاری به هفره چالاکی دکرین ما به هفره داخواست دکر پارتیا سازیان کسایتیان سازیان زمان لی افسال داوی سالو نیوه که روجاوا کردا بچه که هاتیه گوهرتن یک جد کار او به یعنی سبب گو چالاکی تونه یا کیمه بالا خلقی بالا انسانی ما بالا سازیه ما لسر دورک دنه لسر هنک تشتن دنن گو یعنی قدر عملتی کرد به وگری دایه بوی وگری دایی مرود کار تشنا ببیجه آد دوا گلک جاری مقاله و مسئله کریه دولت دوی مسئله ده نجدیه نه صمیمیه نجدله یعنی ارید بیجه لی گلک آستنگا دردخه گلک جاری یعنی او آستنگ جیمد روداوی ده و گلک تکلیه می مدیا ده و داخیانی خود معنی زمان دولت وقتا گو بخوازه براستی کاره ریل پیشیا و مسئله گلکی بهسانی وکه نه ام دکوین ناو هنک مناقشه چاوا نقاشه گو فلان تشت اونلاین بیان نزانم فلان دوری به بیوان دوری باشتر به لویز دولت ذهنیت خود بگهره اف پرسکریک حلی مزنه برای من آد دواجی کرد مجید ورده دودلینه یعنی ناو اوی می زمان حزده ایگو پرسا زمان ده پاریزین ایگو وی مسئله دردخم پیش دور ده جی جارناجی نه گلکی زلالی هنه yani rojev dat keve bilind be dat keve bilind be le pirsa zaman her rojev de dimine icad wurde jî pirskrêkê me xwe bixwehene tu dizanî me dixwest ku em koordînasyonekê navendekê ziman saziyekî ziman bi hev re ave bikin ê mixabin piştî got me saziya me platforma ziman ave kir gelka xwedber rakirin ji vir de birin wir de birin hinka got yani ez bawerim tu wê çîrokê baz zane ez naxwazim têkevim û minaqeşa lê divê ev pirskrêk çareser bibe اگر دولتا ترک پراستی دوی مسئله دش دل به دوی گاون گله کی شنبر باویجه برا زمانی کردی به زمانی کی فرمی ده مکزاگونه ده برا به زمانی پرورده و برا دسپیکا دبستانا حتی زانینگه ها زمانی کردی به زمانی یعنی در دوره کی خوزایی به گله کی به آستنگ به پرسکریک به گومروج هف شکاب که زمان تشتی کی خوزایی عملت کیه ملت کرد اف زمان به هزار ساله بکارانیه ما في ويا جو بزمان خو پرورده به لید ورده ام دبینین جو سری دولتی و جو مگوت نزل على دخوازن کردا بکن و خو زمانی ما بکن زمانی ترکی و ام شخو پرورده ما گلک جاری به ترکیه زانینگه هاجی مثلا فکرین زانینگه فکرین جبو ما مستتیا کردی چیروکا واجی ما گلک جاری شهر گوتیه یعنی دورده دو تشتی سرکه هنه هیدار خانم یک جی هلوستا دولتیه و یک جیجی ملتی کرده ملتی کرد دوی زمانی خود سر هر تشتی را بگیره ما فی زمانی خود سر هر تشتی را بگیره لیگالک جاری بگوتنی تنی اف نابن تزانی اف نزیکا 10 ساله ما پلاتفورما فکریه بصدا جاران ما اف تشگوتیه لی هنک تشتن سیاسی هنه دکوه پیشیا وایش و کارا ها اف جی دبا آستنگ جبو ما ام جی ناخوازن هفدو بشکینن ام ناخوازن هفدو بشکینن هفدو توانبار بکن ام دبیجن و باش ببه دوی باشتر ببه دوی ام بهبره وی مافی بدست بخینن اگر ما بدست خست اف ماف نه ای پارتیه کیه نه ای چینه کیه ای ام بیجن جنسه کیه ای همه کردایه لباکور جی و لباشور جی و لروجلا جی هر دری اف مافی کردا حمایه جبرلو کرد با آمن د پرسا زمان ده گرک خبات خو بکن یک بر بهف دورن بله ازش خو بر بهف دهاتن لگوراوی سازی هبن که شرف خان از بحثاوی جی بکم لی مادم تا بحثا سیاست کر
از پارتیان سیاسی دست پی بکم ای سال بریجی و صابو لی ای سال ام دبینن دیسا پارتیان سیاسی براستی دروی دا خویانیان تشتکی ناکن چند جالاکیان هدا پاره ای سال مدیتن از لی راست هاتم لسر سوسیال مدیای لسر مدیای جواکی هنک کنفرانس چه کرن هنک بلاوک بلاف کرن جالاکی ام بوی رنگی میدانی جی کرن لی وکیدن براستی تشتک نینه گلو زمان جو پارتی می سیاسی را نگرینگه نمهمه هیوی دار خانم از نخوازم وی ناولو بنرخینم با آمن اوه میگو ما پلاتفورم آوه کر او پارتی ما و ایگول در جیبون زمان کردیش با وا گرینگه لی تنه د آخافتنه ددمینه تنه جبو هنک در دور از بیجم دا آخافتنه ددمینه وقتا گو مثلا تد پراکتیکا خوده تد جیانا خوده سیاستا خوده د نویساندن خوده د روزنامه‌گریا خوده د چت تشتگو هیت زمان کردی در نخینه پیش و توش خلکی را بیجن هر کردی با آخوین هر زمان کردی هل بجیرن دور ده پرسکری که آمنتیه لهفدو آمنتیه درد که پیش یعنی بی‌باوری بون چه دبه بله همه پارتی نوکبن از وینا ببیجم پارتی می گرسه‌ای زیاده خودی لوی مافی در ناکبن یعنی تو زانه گوش برده یعنی تشتک هیا بوا و گریدای سازین سیویل هنه کومله ماموستا هنه در ناکبن یعنی نجدلن سروا برايا من سروا تبل هذا جبركو بخوجي بكردي ناخفن كاكي شرف خان يعني سياسة مدارين ما يكوتو بحثا واندكي اوين سركي انكو بارتين مزنن گرسينه بكردي ناخفن دجيانا خويا روجانه ده ويچاوا هرنج خلكي بخوازن كو بزاروي خرب كردي باخفن يان زاروي خو بشينن درسا كردي نه افجي مسألة كي اخلاقية جي هناكي و تشتی راست بجه یعنی تشکی گوازلی زده بکم نامینه تنی از وید بجم وقتا گوم پلاتفورما زمان آوکر ام به هفره بون یعنی دروی مجی پارتیا می حق پاری هبو و هدا پار نهات بون ناومه ام واجی را آخوی بون از باورم اوجی دپرسا زمان ده گلکی یعنی حق پارجی و هدا پارجی و پارتیا میدنجی فقط گو تی پراکتیک تی عمل دور ده هنه کی پرسگریک هنه يعني او پرسکریک جی با آمن پرسا زمان کردی دوی نبه پروپاگاندا پرسا زمان کردی مافکه گو دوی ام همه به بالداری سر بسکنن اگر بو پروپاگاندا بو آلاوی پروپاگاندا وی چاگه تشتک زده جه در ناکه و گلک مسئله دن مثلا ملی جی نه مسئله پروپاگاندا مثلا جناج جی نه مسئله پروپاگاندا مسئله جیانی نه دوی مرفانا گلکی به دلداری به باوری خودی الواتشتا درکه يعني او تشتي تدبيجه ما مليون جارا قوتيه ما حل قالك جارا وقت بلاتفورما زمان دروداوي داود قالك ميديا ميديا ما قوتيه ايجو كردي نزانبه وانا نك نامزت اف دا خواز قالك حشكه ما قوت لي بامه نايكرن يعني ما ام بكن يعني جي بي و ام بيجن ما قوتيه ايجو كردي نزانبه نكن بارلمانتر ايجو كردي نزانبه نكن شاردار نكن سروكي بارتيا نكن برپرس نكن سروكي سازين سیویل وک بارو وک ام بیجن سازین پرورده سندیکا و چتیدن جمع گوتن جمع به باوری افتش گوتن لی مجی ام نکارن حکوس پوکوس بکن یعنی تری ام سحربازیه بکن بیونی همه بین گوهرتن داخواز ام اوه و ام سروی داخوازیش بردوام بن يعني مثلا روداف اي ميدن بن يعني سازيه ميدن بن 24 ساعه كردي روزنامه گريا خود كن لي مخابن لباكوري كردستاني او دليبون هيا تركيجا بارتيه نرى الا دو زماني بكارتين تركيجا بارتيه نرى الا دناف خوده دور ده بتشكي برسكريك هنا بامن د برسا زمان ده دوی مره بتشكي حشك به يعني هگر تو حشك نبي حشك به گوتکاری به زمانی خود بپاريزه لين نرم بجي گوتکاری به تکلیا دینه لئما دور ده برسكريك مهنه بامن هنيك ريبازي نه گرك ريچكي نه دوی ام ببينج به مسئله را او جي بهفره دبه بيشي ورمندي نابه بيگو بهف بپرسن بيگو ام جفره ري وكن چينابه نا تني بدا خوازا مي و آته يعني گو ببايا خودين ها قالك تشاتوانا گوهرتن لتزاني مقالك جاري قوتيه البامل مردين قوتين كه دبيجه هگر بشيرتا انسان باهتنا گوهرتن وفي الله داري مسلمان ببانا لي باور بك في الله داري قالك باور بون ومسلمان جي نبون يعني شويه كي تند مساله شيرتا ده نهيلن ام هنيك عملي بن وام ريفكن درفيتا نه
ببینن ری و ریچکی نه ببینن بله تا مثلا یک گرتنا سازیان تا بحث کر گلک سازیان جهف بربلاف هند مثلا زمان ده جو سایه بونه وکه پارتیین سیاسی هر چقاسی مثلا زمان تشتکی دروی سیاسته دسر سیاسته رای براستی نتاونين مثلا بلاتفورما او كوملين دنيين زمانا حركات دنيين زمانا هون بهفرة كونفرانس كي يان جوينا كي للدار بخنو هدفين خوا ارمانجين خوا بهفرة دس نيشان بكنو خباتي بكن هبی در خانم تو تشتی راست بيجي باور بک از تو بری چند سال دیسا سر و مسئله ام آخوین نها گومرو کوملین یعنی خبات از زمان پرچه بکه تشتکی سوسترتا اشترا بیجم یعنی اف تشتکی خرابکاره لا هنیک جیش خور مهنا دردخن işte parti siyasi ave kirne em nayin ya jî em ê bêjin filan dever nêzîkî filan partiyeye filan hizbiye em nayin ev hicetin zimanê Kurdî wego me got zimanê hemû Kurda ye ji ber wê yekê jî divê em hinek tişta bikin me xwest yani gelek carî em koordînasyonekê çêkin heta şaredariya Amedê re jî em peyivîn lê her kes ketiye hewa xwe ji xwe re li temburê dixe û govend jî bi şeklek dî têgerandin yani niha gomero xurfanî lêxîne û turabê govenda bingolê bigire hevdû nagire ha ja ême gelek carî wilo li me hatiye em temburekê lê dixin em dibêjin gerek em bihevre biaxivin bihevre kar bikin bihevre derfêtê xwe bikin yek lê ew rewşê ku em di nav de ne em nikarin derbas kin wek Kurd ez dibêjim civata Kurd ez behsa civata Kurd dikim ev hicet hemû divê em deynin deverekê em deynin aliyekî û bihevre wek te kerem kir em bikaribin navendekê saziyekê çêkin dura dewlet jî mine hêvîdar xanim dewlet jî divir de mişter goya me got nej dilin hege ji dil bana wê rê vekirina got saziya zimanê Kurdî fermî bê avekirin wek saziya zimanê Tirkî gerek saziya zimanê Kurdî jî fermî bê avekirin û rê li ber va ev karê got mesela zanîngeha hene li dibistana hene mesela medya Tirkî TRT Kurdî 24 saata weşanê dike ji bo got rê li ber va vebûya me dewletê jî karî bû hinek derfêt vekirina mesela saziya zimanê Kurdî avekirbana û kesê pispor dûr de karî bana kar bikirina niha gelek kesê got bi pirsa ziman dadkevin ji ziman baş fêm nakin ez ji te re vekirî bêjim bawer bikim meqalek wa gotarek wa bi Kurdî tune ye lê gotinê ji xwe mestir dikin gotinê ji xwe mestir dikin gelek tiştê got nayên yani nikarin bikin dibêjin yani insan divê bi xwe re jî piçekî durust be te Kurdî nenivîsandiye te Kurdî neaxiviye te Kurdî nizam çi nake tu derdikeve wego yani ev meydan vala ye tu derdikeve û gelek tiştê got nayê kirin tu dibêje ji wê yekê jî ez dibêjim ew ê got bi ziman dadkevin gerek pirsa ziman fêm bikin gerek zanibin ziman hassasiyeta ziman hestiyariya ziman ku de ye û ji bo Kurda çawa dibe nasname çawa dibe hebûn taca serê Kurda zimanê Kurdî ye ma Kurdistanek bê zimanê Kurdî ez ê çi bikim jê yani ew Kurdistana got heval behs dikin û gelek behs dikin got Kurdî ne dûr de fermî be ne zimanê sereke be û ne hestê Kurdî fikrê Kurdî neyên ziman wê çi fonksiyona xwe dagire yanî wê çi bicîbîne ji bo Kurda ji ber wê yekê pirsa ziman bi rastî pirsek sereke ye û divê dûr de em hinek rê û reçikê nûh bibînin ez hêvîdarim em ê bixebitin ême ez şexsî ji te re bêjim tu carî ez dev pirsa ziman bernadim ez dinivîsînim jî ez Pirtûka jî dinivîsînim bi Kurdî û gelek tiştê got nayên kirin jî em dikin lê tenê bi mero çê nabe yani divê ev berfireh bibe bêguman gelekî spas bi rêz Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma zimanê Kurdî tu ji Amedê mêvanê me bû zor spas